mwethukisya wa Thian FM kwa masitwa nitawa Father Stephen Kaumbulu muthembi wa diocese ya Masako ngithukuma parish wa Muthethene ninguthocha na nikanatu muthaithe mwai vamwe tanai inywe aiki ukai vamwe inywonthe ala muendete musi wa Ngai tana inywonthe ala munaina cheva ithiwa inaukia kisio wa mwai kwa astwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu utwikeu mumo wa mwewiti Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa beba mutheu nesiithiwe nenyu inywonthe na siithiawe naku ana iya ni kana twithiwe twi ailu kumuthaitha mwai tumbule mathabu maitu ni kumbulila Ngai mwenda utonyi wonthe oneinywa na iyo makwa nunimititie muno kwa kwisiria kunena kana kwika maundu mathuku ona kutia maundu aria nainanipika ninguvitisie muno wondu wa nenywanaika na thei wonthe oneinywa na iya makwa mboe inye kwa mwia Ngai waitu Ngai mwene utonyi wonthe atwiwiete atubete thabu situ atutongoesie kuvika thayuni utathela utwikeu tuvoye we Ngai andu nimaisie mwamba wona aku nundu wa thabu na kwondwa ndeto yaku ila yatwikie mundu nimegwanithiwe naku nitukuvoya umanenge a Kristo kithito na mwikio waku iyumbanisya kuthinwa kukuana kuthayuka kwa mwana waku Yesu Kristo ula utuana usumbika vamwe na Ngai asa na mwana na beba mutheu tene na tene wonthe utwikeu Isomo yambe uvo kuma ibukuni ya Mwathani Samueli wa mbe kilingo cha 16 muthia wa 6 kupika wa muonza na ingi muthia wa 10 kupika 13 ila mavikie na Samueli ona Eliavu mwana wa Yese ni waswaniye asya kwa uo mwitikiwa mauta wa mwe Ngai niwe ungamite mbee wakwa indi mwe Ngai amwia ati ndukasisye undu umbitwe kana uasa wake nyene na mulea nye mwe Ngai indi siasya undu andu masiasya umbo indi nyene siasya ngoo ya mundu kwanzi ya Yesu Yese ni waetie ana make me muonza mbe wa Samueli indi Samueli amwia mwe Ngai ndanyuvite nivo indi Samueli wa mukulili ati nimo ana maku onthe Yese asungia amwia ve ungi ula munini utialite indi nake eithia malondu Samueli amwia tumana aketwe tuyikala nthi nginya avike kwa Yese ni watumanie mwanake usu aketwe na aetwe ai mwi museo metho manake na ai wa kwendesya kwa kusiwa mwe Ngai ni weiye Samueli ati ukila umwitikise mauta niwe usu Samueli ni wosie ula uvya wai mauta na etikisa Davidi mauta embe wa ana inyamake kuma muthanani usu veva wa mwe Ngai ni wokie yulu wa Davidi na wa mutongoesya nivo indi Samueli waendie Lama ndeto ya Ngai tumutungie Ngai muvea Sabuli ya umundi ni ya 22 twitikisya musoa wa mbee mwiai niwe mwithi wakwa ndikaiwa ni kindu mwiai niwe mwithi wakwa ndikaiwa ni kindu mwiai niwe mwithi wakwa ndikaiwa ni kindu mwiai niwe mwithi wakwa ndikaiwa
kendo nondindi yasya isasine sinyeki ya vuve nondongo yasya ute wakiwoke kile cheki nombuo kasya ngoya kwa nombuo kasya ngoya kwa Mwiainewe muithi wakwa ndikariwa ni kendo nondongo yasya ziani sya ulungalu kondo wasito yake onanga vitila chandani chachu chakiku dikakia ondothoku ni kwithiwa wiva mwenakwa munzio waku na ndata yaku ningia kiasya Mwiainewe muithi wakwa ndikariwa ni kendo numbalani lasya mesambe wa maitha makwa numbakite mutu wakwa mauta kikombe chakwa nichusuite na nikikwitikanga Mwiainewe muithi wakwa ndikariwa ni kendo vatanzika mithenya yande ya thayu wakwa useona tei nimbikila nakoningatinika nyumbani ya mwiyai tene na tene Mwiainewe muithi wakwa ndikariwa ni kendo Isomo ya keli yuva kuma valwana wa Mutheu Paulo kwa Efeso. Mutheu Paulo kwa Efeso kilungu cha 5 nusuanyanya kuvuka 14 na vumbe ni mwekala kivinduni indi yu mwikala chenini ni kwithiwa ni mutwikite mamuyai kwa wikala ita ciana cia cheni kiu nacho cheni ni choneka kiyumilila maunduni onthe masio ala mailu na ala maguo tata ikumantha ni chao kila kimwendea cia muyai mwikethiwa na ngwatanio na andu ala meka maundu asuma kivindu indi monyi imavitio mo ni kwithiwa ona ventho ni kueta maundu asumeka amevithite undu ona wiva waumilwa chenini ni woneka ni andu onthe na uitwika wa cheni kiu nicho kitumi maandiko matheu maitie amuka we ukomete no ithayuka kuma kikuni na Kristo akakunenga cheni ndeto ya Ngai tumutongie Ngai muvea mwiyai asya nye ninya cheni cha nthi ula umbitikila akethiwa na cheni cha thayu mwiyai ni ethe nenyu wende ovo museo wa mwiyai waitu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni Yohana ni Yohana kilungu cha 9 muthia wa mbere kuvika wa 41 Yesu aivosya mundu wasyaitwe kilalinda. Yesu abitite ni wonie mundu umwe wai kilalinda kuma kusyawa kwake. Amanyiwa ni mamukulie Yesu ati mumanyisya ni ibitio yau ila yatumie mundu wasyawa kilalinda.
ya ibitio yake kana ni ya aciai make. Yesu amea ati undu undu aikika nundu akwithiwa mundu aina ibitio kana aciai make, indi aciai we kila linda ni kana vinya wa Ngai woneke witethia wia nthini wake. No nginya tukatethia wia wa ula undumite kwi muthenya. Utuko ni ukite ila bate mundu utonya kutethia wia. Ibinda ila ni kunthi nyene cheni cha nthi. Yesu amina kwa siau ni watwilile matanthi na aulua kataka namo. Ni wabakie metho ma mundu usu kataka kau na amwia ati enda ukathambe uthio waku ndiani ila yitawa Siloamu, waliulo wayo ni mutume. Kwogu mundu usu ni waendie athamba uthio na oka ayona nthi. Nivo indi ati na andu onthe ala mamwona nabu mbeeni akivoya sindu makulilia ati mundu utiula unekala nthi akavoya sindu. Andu amwe masya niwe, indi angi masya aiye mabwanene. Nivo indi mundu usu ameiya ati ninye mundu usu muweta, na mo mamukulia na yu metho maku masalukangilwe ata. Nake amasungia amea ula mundu itawa Yesu aluile kataka ambaka metho na ambia nithi ngathambie uthio Siloamu. Kwogu nathi na namina kuthamba ou nambia kuona nthi. Andu asu mamukulia ati naiva, nake amea nyendisi bala ui. Nivo indi andu asu matwaie mundu usu avoetwe bala be abalisi. Muthenya usu Yesu aluile kataka na kusalucha metho ma mundu usu wai wa Sabato. Kwogu abalisi onamo makulia mundu usu undu wambiiye kuona nthi. Nake amea ati ambakie kataka metho na nathi nathamba na yu nenguona nthi. Abalisi amwe masya ati mundu usu ndatonya kwithiwa aumite kwa Ngai nundu ndeanisya mwiao wa Sabato. Indi angi makulia kutonyeka ata mundu muvitania akeka syama sya muthemba uu, kwogu bethiwa na utilikangano kati wo. Nivo indi o ingi makulilie mundu usu aikila linda ati wiasya ata iulu wa mundu usu nundu nuna kusalukilie metho, nake amea ni mwathani. Indi o vamwe nau atongoi ma ayuti mayaikia kana mundu usu aikila linda na ambia kuona nthi kuvika meta aciai make na mamakulia ati uu ni mwana wenyu ula mwasya aciai we kila linda. Yu ambiiye kuona nthi ata na mwaciai make masungia masya ati ithi kila twisi ni kana uu ni mwana waitu na kana aciai we kila linda. Indi undu wambiiye kuona nthi ithi tuyisi. Ona tuyisi nuula umusalukilie metho kwa mukuli iwe ni mundu muima nutonya kwinenea. Aciai make manenie u nundu ni makia atongoi ma ayuti. Ni kwithiwa atongoi asu maimanatwa kana mundu ula ukwikia kana Yesu niwe Kristo akalungwa kuma nyumbani ya ayuti ya kuthaithia na kumbania. Kiu nicho gitumi aciai make maisye we ni mundu muima mukuliei. Kwau nimetie ingi ula mundu waikila linda mamwia ati nena ula uo mbee wa Ngai. Ithi nitwisi kana mundu ula unakuvoisye ni muvitania. Mundu usu amea ethiwa ni muvitania nyendisi undu ula nisi nyeni kana ni kila linda indi yu nenguona nthi. Na mo mamukulia akwikia ata akusalukilie metho ata, nake amasungia ni namutavia na mwale akwithukisya mwenda ni mutavie ingi niki ni mukwenda kutwika amanyua make onenyu. Na mo mamungamia na mamwia we niwe mumanyiwa wa mundu usu indi ithie twi amanyiwa ma Mose. Ni twisi kana Ngai ni wanenie na Mose indi mundu usu ona tuyisi bala umete. Mundu usu amea ati asi undu usu kote wa usenyo inyo moyesi bala umete na anunza lukilie metho. Ni twisi kana Ngai ndethukiasya avitania ethukiasya andu ala mamukiana meka akwenda kwake. Kuma nthi yombwa vayaiwika mundu
wasalucha metho ma mundu ucio itwe kilalinda kethi wa mundu ucio ndaumite kwa Ngai ndethi watonya kwikau na mo mamukulia ati we na wasiaiwe naini na we aniavoi wi wa kutumanyisya kwou mamulunja kuma nyumbani ya Ayuti ya kuthaithia na kumbania ila Yesu wewie kana abalisi ni malungilie mundu ucio ni waendie amumantha na amukulia ati nukumwikia mwana wa mundu nake amwia mwia indavye ni wewe na ningumwikia Yesu amwia numwonie na ni wewe nena naku mundu ucio amwia mwiai ningwikia na atulia andu vau mbee wake Yesu amwia nookie kunthi kusilela ni kana ala matona nthi mambiie kuona na ala mona nthi matuike ilalinda abalisi amwe mai vau vakuve nake nimewi akinena au na mamukulia ati wenda kwasya ona itu tuilalinda Yesu amasungia kethiwa mwilalinda mweyethi wa mwena ibitio indi nundu mwiyasya ithie ni twona nthi uu wionania kana ibitio yenyu mwionayo uvo museo wa mwiai Ngatho kaku Kristo. asyaiwe ekilalinda ni kana vinya wa Ngai woneke uitethia wia nthini wake mwethukisya wa chuma wa kana wa Lent ni wa chuma wa utanu kuonania utanu wa kanisa kwetela uthayuko wa mwiai kielelo cha masomo maitu ni kutulikania kana Ngai niwe utunenga cheni chailu mwene na thayuni na bata wa kwisubiana na ulalinda wa kithayu pandu wa ibinda yasa Israeli yatongoiwe ni asili Samueli niwe wai musili wa muthia na ni watatie kusovya ngwatanio ya mbai 12 cia Ayuti ungu wa utongoesya wa Yehova Ngai wo indi andu ni makulie methiwa na musumbe ni kana aete umwe na usesei otondu asumbe manthi cia abakani meka ona kau Ngai ni waumise ukani muvyo na atumia mamanenga utao mayaithukisya mwiai ni wamanengie Saulo mwakani wa 1300 mbewa syawa ya Yesu ta musumbe wo wa mbee ni wasindie kaone kaingi indi ni wamuthatisye Ngai na avenwa usumbe Ngai ni wamutumie Samueli athi Bethlehemu akamwathime musumbe ungi isomo ya mbee ni ngewa ya chalo cha Samueli cha kumantha munyuve usu wa Ngai na kumwathima ta mutumia weesi mavitio ma Saulo Samueli ni weesiletie ula Ngai utonya kunyuva indi Ngai asakuie ula woneka atetewe Daviti mwethi na mwana wa muthia wa Yese Ngai aisakuanda ati ya umanyi wa andu nondu masiasya umbo nake asiasya ngoo Daviti asakuiwe ni Ngai na itu tusakuitwe ni Ngai ni wabakiwe mauta na itu nitwabakiwe mauta kutwika athani athembi na asumbe kwa mutheu Paulo ubatithio ni kwithiwa mwamba kikuo na uthayuko wa Yesu na ni kwigwika Kristo paluani wake kwa Efeso no kutulikania ayasya ubatithio ni kuamuka na kwikala chenine ulani Kristo ukila we ukomete thayu kakuma kikuone na Kristo no kuonenga cheni ikanisani ya Kiingiliki ubatithio wesikie ta baptismos yaani kukenethua kana kuthambwa na cheni Paulo ematavya ya Kristo wiawota syana sya cheni na vumbeeni mwekala kivindune indi yu mwekala chenine cha mwiai ikala ita syana sya cheni nacho cheni nichoneka kiyumila maunduni yonthe maseo ala mailu na ala maua tata iko mantha ni chao kila kimwendea sya mwiai musomi wa Biblia wa Benedictine Ivan Avener aisye asomi mabalua ino mayandu mamba ingi matamwisi Kristo na mai kivindu mbene indi yu ni andu mamba ingi nthini wa Kristo no nginya mwikalo wo waliuke matunda ma thayu wa cheni ni useo ulungalu
na uguo kwou no nginya male maundu ma kibindu. Uvocio wa mundu kilalinda ni wethiiwe ila Yesu na manyua make mokie Jerusalemu kwondu amboka ya tusumba twa matu. Kuvoua metho kwa mundu uyu ni kuonanisye inena tei wa Yesu ta mwiai kitina cha cheni chaguo. Wathani wa Isaia kana mwovosia oka akavosia ulalinda na moou angi ni weaniie. Ivindani ya Yesu kwa andu aingi mailalinda. Yesu ni wale kana thabu niyo gitumi cha mundu uyu kwithiwa kilalinda. Aseiwe ilio uu ni kana vinya wa Ngai woneke uitethia wia nthini wake. Yesu amuvoisie ulalinda wa mwina wa thayu nthini wa unenania wake na avalisi. Mundu ni watambuie Yesu ta mundu amwitikila ta mwathani na muthia amuikia ta mwiai. Miyono na ung'endu wa ayuti ni siatumia matamumanya mwovosia kwisila chama ki. Ila asei make maikithisye aseiwe kilalinda maisye ula umuvoisye ni muvitania nundu wa kumuvosia muthenya wa Sabato. Mundu ni wamatavisye kana ula umuvoisye umete kwa Ngai namo mamulunja isinakokeni. Mundu ute ukwenda ona uithamba aasya wimulukilia kitoo. Yesu ewa uvo usu ni wamumanthia amukulia no kumuikia mwana wa mundu nake amwia mwiai ndavye nuna ningumuikia. Nake Yesu amwia numwonie na niwe ukunena naku. Nake mundu usu amwia mwiai ninguikia na atulia nduvu mbee wake. Kuvinguka metho ma kithayu kwa mundu kilalinda kwitulikania twina vata wa mumo na uvuanio wa Ngai ni kana tuvikie woni mukelemu wa kithayu. Chama kii ni wonanio kana Kristo atunengae kuona pamwe na kuvingwa itho ya ngoo ni kana mwikio witu utumanyithie ni wo mwovosia. Nuke na kibinduni cha thayu witu ni kana atutue ciana cia cheni. Tumunenge mwanya ni kana atuvosie ulalinda wa kwiyenda itomo uthiliku kimena kiwiu umile wa mauvuku na umu wa ngoo. Kithio cha ivinda yi ni ulalinda ukwenda uvosio wa Yesu nundu kiikwenda utanu wendo na wiyumio wa kimutwano. Indi kikathia ulalinda wa ithoko ulalai uani na mitwano ya muvai umwe ila ona itetikilika ni nyamu cia kithekani. Vevatawa ila mboya ya Peter Marshall mwiai tunenge woni mukelemu tumanye vala vailu va kuungama na kila twailite kuungamia ni kana tuikaungamie o kila chaumela. Woni ni utuika wa kuona kila kitoneka tuiketikile Satani na mautanu ma nthino itumetulwane ukristo witu na wito witu ta ciana cia Ngai. Lent ni ivinda isio ya kuosya vala ulalinda utuvikitie na ututwaite ni kana tumuvoye mwiai atunenge metho make tuonae maundu take na metho ma mwikio. Twina metho ma mwiai tukona umbo wa Ngai anduni alangi. Tukona ngelanio situ ta muthinzio wa Ngai wa kututhesya na kutwikalia nziani ya kuvikia ukumio wa Ngai. Twina metho ma mwiai tukona uito wa thavu situ na undu cia muthinisye mwiai na twimwita atuvosie vyu kwisila kuvoya kutia kuya na kunengane motethio kimbithini. Aseiwe ekilalinda ni kana vinya wa Ngai woneke uitethia wia nthini wake. Mwithukisya wa chuma wa kana wa Lent ni wa chuma wa utanu kuonania utanu wa kanisa kwetela uthayuko wa mwiai. Kielelo cha masomo maitu ni kutulikania kana Ngai niwe utunengae cheni chailu mwene na thayuni na vata wa kwisuviana na ulalinda wa kithayu. Vandu va ivinda iasa Israeli yatongoiwe ni asili. Samueli niwe wai musili wa muthia na ni watatie kusovya
ngwatanio ya mbai 12 cia ayuti ungu wa utongoesya wa Yehova Ngai wo. Indi andu ni makulie methiwa na musumbe ni kana aete umwe na usesei otondu asumbe manthi cia abakani meka. Ona kau Ngai ni waumise ukanio muvyo na atumia mamanenga utao maya ithukisya. Mwiai ni wamanengie Saulo mwakani wa 1300 mbewa siawa ya Yesu ta musumbe wo wa mbee. Ni wasindie kaone kaingi indi ni wamuthatisye Ngai na abenwa usumbe. Ngai ni wamutumie Samueli athi Bethlehemu akamwathime musumbe ungi. Isomo ya mbee ni ngewa ya chalo cha Samueli cha kumantha munyuve usu wa Ngai na kumwathima. Ta mutumia weesi mavitio ma Saulo, Samueli ni weesiletie ula Ngai utonya kunyuva. Indi Ngai asakuie ula woneka atetewe Daviti mwethi na mwana wa muthia wa Yese. Ngai aisakua ndaati ya umanyi wa andu nondu masiasya umbo nake asiasya ngoo. Daviti asakuiwe ni Ngai na itu tusakuitwe ni Ngai. Ni wabakiwe mauta na itu nitwabakiwe mauta kutwika athani athembi na asumbe. Kwa mutheu Paulo ubatithio ni kwithiwa mwamba na kikuo na uthayuko wa Yesu na ni kwigwika Kristo. Paluani wake kwa Efeso no kutulikania ayasya ubatithio ni kuamuka na kwikala chenine. Ulani Kristo ukila we ukomete thayu kakuma kikuone na Kristo no kuunenga cheni. Ikanisani ya Kiingiliki ubatithio wesikie ta baptismos, yaani kukenethua kana kuthambua na cheni. Paulo ematavya ya Kristo wiawo ta ciana cia cheni. Na vumbeeni mwekalaa kivindune indi yu mwekalaa chenine cha mwiai. Ikalai ta ciana cia cheni. Nacho cheni nichoneka kiyumila maunduni yonthe maseo ala mailu na ala maua. Tata iko mantha ni chao kila kimwendea cia mwiai. Musomi wa Biblia wa Benedictine Ivan Avener aisye asomi mabalua ino mayandu mamba ingi matamwisi Kristo na mai kivindu mbene indi yu ni andu mamba ingi nthini wa Kristo no nginya mwikalo wo waliuke. Matunda ma thayu wa cheni ni useo, ulungalu na uuo. Kwou no nginya male maundu ma kivindu. Uvosio wa mundu kilalinda ni wethiiwe ila Yesu na amanyiwa make mokie Jerusalemu kwondu wa mboka ya tusumba twa matu. Kuvoua metho kwa mundu uyu ni kuonanisye inena tei wa Yesu ta mwiai. Kitina cha cheni cha uo wathani wa Isaia kana mwavosya oka akavosya ulalinda na moua ngini weaniiye. Ivindani ya Yesu kwa yandu aingi mailalinda. Yesu ni wale kana thabu niyo kitumi cha mundu uyu kwithiwa kilalinda. Aseiwe ilio uu ni kana vinya wa Ngai woneke uitethia wia nthini wake. Yesu amuvoisye ulalinda wa mwina wa thayu nthini wa unenania wake na avalisi. Mundu ni watambuye Yesu ta mundu amwitikila ta mwathani na muthia amuikia ta mwiai. Miyono na ung'endu wa ayuti ni siatumia matamumanya mwavosya kwisila chama ki. Ila asei make maikithisye aseiwe kilalinda maisye ula umuvoisye ni muvitania nundu wa kumuvosya muthenya wa Sabato. Mundu ni wamatavisye kana ula umuvoisye umete kwa Ngai namo mamulunja isinakokeni. Mundu ute ukwenda ona uithamba aasya wimulukilia kitoo. Yesu ewa uvo usu ni wamumanthia amukulya no kumuikia mwana wa mundu nake amwia mwiai ndavye nuna ningumuikia. Nake Yesu amwia numwonie na niwe uu kunena naku. Nake mundu usu amwia mwiai ninguikia na atulia nduvu mbee wake.
kuvinguka metho ma kithayo kwa mundu kila linda kwetulilikania twina bata wa mumo na ubuanio wa Ngai ni kana tuvikie woni mukelemu wa kithayo. Chama kii ni wonanio kana Kristo atunenga kuona pamwe na kuvingwa itho ya ngoo ni kana mwikio witu utumanyithie ni wo mwabocia nuke na kibindune cha thayu witu ni kana atutue ciana cia cheni tumunenge mwanya ni kana atubocie ulalinda wa kwiyenda itomo uthileku kimena kiwiu umile wa maubuku na umu wa ngoo. Kithio cha ibinda yi ni ulalinda ukwenda ubocio wa Yesu nondu kiikwenda utanu wendo na wiyumio wa kimutwano indi kikathia ulalinda wa ithoko ulalai uani na mitwano ya mubai umwe ilaona itetikilika ni nyamu cia kithekani. Bebatawa ila mboya ya Peter Marshall mwiai tunenge woni mukelemu tumanye bala bailu ba kuungama na kila twailite kuungamia ni kana tuikaungamie o kila chaumela woni ni utuika wa kuona kila kitoneka tuiketikile satani na mautanu ma nthino itumetulwane ukristo witu na wito witu ta ciana cia Ngai. Lent ni ibinda isio ya kuosya bala ulalinda utuvikitie na ututwaite ni kana tumuboye mwiai atunenge metho make tuonae maundu take na metho ma mwikio. Twina metho ma mwiai tukona umbo wa Ngai anduni alangi tukona ngelanio situ ta muthinzio wa Ngai wa kututhesia na kutwikalia nziani ya kuvikia ukumio wa Ngai. Twina metho ma mwiai tukona uito wa thabu situ na undu cia muthinisie mwiai na twimwita atubocie vio kwisila kuboya kutia kuya na kunengane motethio kimbithene. Mwiaiye naku wi mwathime kuya kaonthe na Yesu cia waithi aku ni mwathime. Maria muthivinya wa Ngai utuhoye ithiavitania yuna ibinda kwa kwitu utuike we mwiaiyo sana yani ciambo ya ithi cia thukumi maku ala mebambe waku ndola Yesu Kristo mwiai waitu utuike utianio munene wa mwiai kila mundu aye mwi wake. Utianio munene wa mwiai kila mundu aye mwi wake. Makwatane kwa sana kwa mwana pepa muthe unake akimatethya alama isa mwi wake makethi wanathayu utathela. Makwatane kwa sana kwa mwana pepa muthe unake akimatethya alama nyusa kame yake makethi wanathayu utathela. Makwatane kwa sana kwa mwana pepa muthe unake akimatethya nukwitwa mwana mwaitu nukwitwa mezani ya mwiai. Makwatane kwa sana kwa mwana pepa muthe unake akimatethya nukwitwa mwaitu nukwitwa mezani ya mwiai. Makwatane kwa sana kwa mwana pepa muthe unake akimatethya. mwiai ni wangwatie metho na ndaka na nathi na thamba ninonie nthi na namwitikila Ngai tuboye. Ngai wicheni cha andu onthe ala mokaa ba nthi nitukulya wakania mathayu maitu na cheni cha gracia yaku ni kana mesilia maitu methiwe maikwendeesya na maitu tonyethia kukwenda na ngoo nzeo twiboya au
kondola Yesu Kristo mwai waitu mwai nethe nenyu ngai mwene utonyua nthe ni amwathime na kumusubia kwa sitwa yasa na ya mwana na ya beba mutheu tuthi na muwe tumuthukume ngai uthaithi witu ni wathela tumutongie ngai mubea